kanya gashize mu karere ka Kamonyi hafi y'ahitwa ku Mugonero hari fuso yarije yirukanka nk'iyagatera yahore ko yari ritwawe n'umushoferi wari wasinze yanyweye manyinya yazujuje. Uwo mushoferi yakubitse imodoka yari iri gupakira abanyeshuri cyangwa yari iri gushyiramo abanyeshuri na kamodoka ka minibus kari kagiye gutwara abanyeshuri ku ishuri. Fuso yabakubise rero E1 barakomereka. Kano kanya tukivugana nta mwana numwe witabye Imana muri make, gusa bivugwa yuko kano kanya abakomeretse babaye benshi cyane, haba abana ndetse n'uyu mushoferi bivugwa ko niwe ururi mu mafuta atabaho, kuko imwe impanuka ibayeho mu buryo wavuga ko bwahabayeho uburangare bw'umushoferi warutwaye. Abakomeretse abanyeshuri ntago bakomeretse cyane, ariko shoferi wako kaminibisi n'abandi bana bakeya bo bakomeretse cyane bikomeye, ariko abandi ni ibintu biri aho ngaho ntago byari bikomeye cyane. Ariko ubutumwa polisi iri gutanga E1 ni ukuvuga ngo uyu mugabo noneho mu gutwara imodoka kwiwe yari yasinze yahereje icupa. Ikindi nta wigeze amuhuhisha byibuza muri ka kaboro ka polisi bahuhamo kugira ngo bamenye ukuntu ibintu bihagaze. Ibyo ni ibiri kuvugwa n'abantu bari aho ngaho, bari kuvuga ati uyu mugabo urwago cyangwa icupa yarihaye yasinze ameze nabi. Abantu niko bari kugenda batangaza amakuru amwe namwe kuri aho ngaho kuri tele aho ngaho ko ibintu bihagaze. Ariko ikiriho fuso rwose yayikubise pe, fuso yayikubise. Wabonaga abana bamwe bari kurira byabacanze utamenye ibyo ari byo, kubera ko nyine ari abana bakiri batoya bamwe nyine bahungabanye, niyo mpamvu bari kurira utamenya ibyo ari byo. Iyo rero iyo fuso iracyaraho, niyo modoka iracyari. Urabona yuko hatunze abantu benshi mu mafoto ndi kubahereza, murabona yuko hariyo abantu benshi cyane bari kureba ibyo bintu ukuntu bihagaze. Ni fuso yakubise imodoka yari iri gutwara abanyeshuri hafi aho ngaho yo ku Mugonero. Nuko nguko ibintu bihagaze. Nyamuneka icupa rimeze nabi ku batwazi, icupa rimeze nabi ku batwazi, kuko ikintu kijyanye n'impanuka gihagaze nabi. Ngira ngo ejo bundi mwabonye imodoka n'ubundi yaguye. Mbega impanuka nk'izi ngizi zidasobanutse zirimo kwiganza cyane, nta wamenya ukuntu ibintu bihagaze. So icyambere na mbere wa mugani twubahiriza ubutumwa bwa polisi, twirinde ikijyanye n'iminywere ku muntu utwaye, kugira ngo ibintu bishobore kuba byagenda neza, dusigasire amagara y'abantu. Nyamuneka abatwazi nimwe mubwirwa, kuko ibintu bikomeje kugenda bimera nabi. Nk'abano bana bamwe bahungabanye, abandi bagize ibikomere bikomeye cyane. Shoferi w'imodoka nawe nuko nguko byagenze. Nyamuneka twirinde, turebe yuko ibintu uyu mwaka se ko wa mugani ko mbona utangiye kwikarakasa ukiri gutangira. Ubundi ibingibi bintu nari mbimenyereye yuko bikunze kuba kenshi cyane mu mezi ukwa 12 umwaka urimo urangira, nibwo ibyo bintu bikunda kugaragara cyane. Usanga ari nabwo polisi bashyizeho ubwirinzi bukomeye cyane. Ariko none byagaragaye kuri uyu munsi wa none byatangaje, ni ibintu bikaze. Nibyo bimaze iminsi bibaye, ni ibintu bikaze cyane. So guys, nuko nguko bihagaze. Twirinde tureke ino 2025 urimo gutangira twazayinyuramo neza. Ibintu birakaze.